Такшынах чавашхалық поэзия хизеплі яда чыннебетивишле Николай Теветкель, Петровский, сагрумбилік шулдулдаржы. Павел Совыч, прозаик, драматург, кужаружы публицист, да критик, пулдарулықне халалаза нация библиотекинже литература кажиртірі. Николай Теветкель, Петровский, чаваш литературинде иртне эмерен утмалмыш чулесенде балырмадыдынна. Романтикала лириган шамрыклықсы визем ятла премешкенегенех Педер Хузангай, Александр Алга, Стихван Шавлы чавашхалық поэтисем Азырхаза Аван Хакпана. Ундан бәйінде оның шереме яғын кенеге күншуды көрні. Візем вулавыш ядарласа ергелене куравра. Пәйінхи вулаган Теветкеле ытларақ сонета слибек білет. Савыш Шекспирын мінбур шыралы двады сонетне чвашла гушарны. Андях Николай Александрович нума енле пулдарулықпа тіліндерген художник. Нация библиотеки Теветкелін шавра жуледіліне бұқса қадырлене биобиблиографик дартмышыде шавынбақ пуян бұлзадухна. Унун пулдарулыхиде, унун ешесенде, визем типчевич земде, сувида да ун чинчень, хыйне типтизе ширнашсем, перень историнче беденумай, вол хыйширна статья земде, она типтизе ширна публикация зем пурде шарында кене. Ман шутпай хамазарганадырых, ман коллега зем штерсем, пиде савынза, пиде тұрышса, биде юратса шлереш. Николай Теветкель сылықне була савынышлы діл болува келеймен. Пухыннызем выл хойынсы вине мінле вуланыне, ширавшын пурнышри вырынне мінле ынланны шинден шуғышланыне экран шинде похрыш. Мен сава жырза әмірі ертердім ға, тені булмашы? Тебір не болады, мене келді анжақта боланда, тебір ючин көзібе, чебех кедер шулан бара, форма юраттен. Форма юраттен. Теркленни харам бар. Да. А тебірсен боланда, ләш салдырла сүлесі кегендіне, немде жүк, мана шукында. Поэда палагансем плеща, литература рагнамар куленхи бурнышрада онын куже шивеч, челхи вирле дехергенюсер. Терсмарлыға түсме булдарайман, нигама похынман ирикте Теветкелле кымылне була, Чуваш республикен искусство зендава девишлешчене, кударана жидечень, сумне де тивишле жухле курайман, дереш шаврасы дел давра буштарынысем. Вырыс поэзияны илтізасын дейшченін онра пиде войлы балар задырат. Франция поэзиясында Рембо земунда, тогда ты поэзияны азынма болады. Бізем хайзен сукмага бе утнамай, тебір жүхне, шау общество пурнышынчи күлежіліге үтлаши дижын ашын мар. Шау дейдінчи хайзен хистеві өзіні ертсе бұрад. Турбана талант шамбык жаланақ бол, еп назырғандыра. Көш авзен дижын жен, қырлапан деші түрсін. Шамбек саспарза хужаланаган поэтсіне ол анланны пулдар ұзыр бізем. Шаумба ол бізені дюжынман. А бұл вғытра шаулан езем қой вғынже. Вот чыз крегінже ларза әмірне ертернезем паян, бізен сасызем елден меші. Шубашкарды үнер училищенден, ундан Мускавра Горький ядерлі литература институтенде иге жуллық курсран врензедухна епреживали, литературары пызык формызен осты бекте балырать. Тендене художник көжібе гурза, философла тарым підімле дюсемдывать. Камбалытларах Совыш, Хуразулы повешібе балырны прозаик, керемет трагедиебе сумельны драматург, е шылламас критик. Е Рембо, Гюго, Шекспир, Киплинг пек пызык маштырзене тенде жайынде гушарны тылмачы. Паянхи тіптевжесем пірдықтамазыр, туры чуптуна Николай Теветкель тималданах поэт теші. Унан поэзири сассы, үттізімбе патраштарайми. Войла, саза, тезе балыртмалла. Чималданах меншінче негесленет хашага. Унын лирика героя, никшандалы планма, пілмень, яланах малала талбынаган, ондылаган, шыраза типчезе пілзе, халыға чи үррине пама васкаган герой. Хрещень эжентаря, мен бечекрень унын чунне сырғынза кірсе, выл унын поэзии ушлығынжеде, педешіріппен баларать. Поэдін кыштах кына аршурилле шуға булмала деген Николай Теветкель пәтек кезем валиде чылай хайлав жирна. Ажабжа литературинде гына әмірне ертерес пулзанда, выл тыван сымақлықра пілдерішле ерхы варытчы.
Ачатен жіне лайықынан атвыл, воем элемент жезене узу гурadi, кулушлар ақсы візем дежирад, чи герли, чи жаву палараганы, ача бача литературе жин, и журлы воспитание барасы дегеніне тыт забыратвыл. Унын герои зем выл шучандалық пулыми, ачай бір тете, е вечерчуны, візем бурдем де бузан ішлеші. Выл икені айболит ятлы Коня Иванович Чуковский нюмахне чувашлады гужарны. Уява пуштарнызем пір жоғышлын Николай Девяткель Петровские чваш халық поэдия хизеплі ятпама тахшанах вақыт тереш. Чваш еңгіларым вали Марина Корягина, Виктор Степанов.